Oh, game. Thank you, ice cream. I love you. Tamantala po ngayon yung ice cream na ning AICE, AICE. Available na king stings. So atin lang na yung flavor ini. Yung flavor ini. Strawberry crispy. Atin lang mango. Atin lang nanas or pineapple flavor. Chocolate. Guguloy metong. Semangka, watermelon flavor. Milk flavor. Ampong. Uy, pagdilatan yan. Pa man naka-open. Milk melon. Alright. Nano? Watermelon. Watermelon yung buri mo. Alina mo strawberry. Buri mo yung watermelon. O sige, sagli leleke. O ito, may change mind ya po. Brand ya. Wow, di ba yung brand? Yung brand na AICE. AICE. Have an ice day. Okay? Have a nice day. Alright. Puklat mo. Kinilalam. Pirata mo. Sige. Alike. Yume yan. Sige. Give me. Alike. Oh, hold me ni. Iyan ako magkaya. Video mo ko. Ano ito ka ni? It looks like a watermelon. Initang watermelon da. It actually looks... Nano yung itsura? Like a square. Nang like a square. It looks like a... Monster. No, it looks like a watermelon. Oh, sige, takman mo yung pen. Alam mo naman niya. Tuto yan. Tuto. Itong tuto, manya. Yan ka maglaram ha. O, taste ka. Ang tigang butol. Ano mo niya yapin? Ang black. Atin yung butol. What? Takman mo pinatang black? They're not. Na? They're not good. They're not good. Tambutol. Alis, try mo. Tikman mo. Yan. Bite mo. Oh, nano ya? Chocolate lang eh. Manya. Oh, manya pala eh. Oh, do you like it? Oh, nung rate mo, out of 10, nano yung score? Nano yung score? Square. Square out of 10. That's your Kalia rating. Square out of 10. Oh, ano ka lang mag-like and subscribe. What is supply with the local? Thank you, Astings. Big kayo! Takman mini strawberry with crisp oil. Diyos ko naman. Sige, mga rimla kayo nasbok. Nalasa. Nalasa. Manyaman, buri na pa.